Vanuya serial killer lin pen pa le nasa pen pa cho computer thamji ane he hen lang hile koi machan anamat do lo hilding koi man ane he do lo ding hi mi khat chu mi he theita kai thang hi hen lang a chen na khosung a thang sunga jong min angai sang ma agel thopi ma jing mi zo si to ki ho theya ki tu mo pi nei lo mi phata hi chi chung chuna doctor phata hi kit na lai khat chu serial killer ti jo mi that gim nei khat a hi hin hedo la chun nalungin ipi na geldem kicha ti za na ki dimin tin injole salamin ei tha jong bai lama hi tunia hi hichita banga hin kho anamang mi khat Dr. Harold Shipman kitipa hin kho thu sim a clinic chu mi hin kho hu hing na hilo a mi thana a anaman jo dan athu sim in sei ding wa hi England gam haidi kiti khopi niaw cha khat anaumin heji khopi chu mi sang som thum vel la bo che na be ma hi hechi muna chon Dr. Harold Shipman kitipa hin mi him zani le som nga vel hi anathan in a hin la koi machan ama chu mi that heding in anaging chapu bin hi chi se jong cho hi pun ama hin thilneu cha na bol khil hi le ate thi chana jong anamat do lo diu jong ta sanomin hi a hi le ipg mong monga he chimi ho chu anatha ham ipiti dana kum hi chan pi chu mat do a an lo ham chule mat do hung hi na le police hon ipi chu a hin he do wa ichi doctor pa mi hi na ta hi vanoi het a su sala hung thei ham ti ho hi do na len ta che hi Dr. Harold Shipman hin England gam Manchester koma khopi neu cha haidi kiti mi hem jong sang som thum bel bo chen na hichilaya chun clinic khat ana hongin hi mi him hi zat la chu sang thum bel tabang hi Dr. Shipman patient ngin a hi win ama hin athang pi in mi achanga cheng le te se lang ho a ha target in hi aji chu hichita bang ho chu alang khanin thiu jong le koiman a he do wa loading akithan a jong min agin mo loading ti hi Dr. Shipman hin ama ho chu ha ta in extra time api in a inwa agavil jin ngai lut ta in a ho pi jin a boinaw a ha sat naw ni kho hi hen lang alung hel ni kho ho azong ama ho dinga a jing ding tin a thamun jin hi mi abang bang chun ha ta in ata san mong jing on hi je chun a in cha bi ho ki san koi sa on adei de a chana theiding in thanei na apileu jing on hi chutia ami khutu le ami ki thupi na hoji chun haidi khopi sung chun amin achi le jing tan hi hiji chun mi hon ata san danu chu te se ho chu a holim pi mai jong le anat a hai mil leuwe ati wen hi a hin la asung langa chun Shipman hin agu in khuchia patient ho detail zo si an khol to so ke ji na hi achang wa hi ji uchun sum izat na nei wa koi ho chun ahung vil ji wa ain ko te ho hoya cheng ham ti ho a hol tu su ke jin hi ai me zo si akisu chetai ati ting le a patient ho chu dam doi overdose theiding hin apiji in anathat ji na hi echi patient ho chu alang pya kum somsagi somgit walam a hi ji ta je uchun athi uzong chu koiman akithat heding in aging moji powin ate thi danin agel jewin hi hiti chun athil bol dan chu a hin jam to pe in kumizar ham pi chu koiman imacha ginmo na jong ananei pun ahin la thilsi wang chu kisel thailo hin tin aman jong akipal na ding ahin boldo khata na hi Dr. Shipman hin Pontifex khopia ko na hi doctor na to ahin chi pi hin 1974 kumin Pontifex khopi chu adalhan tot modern kiti khopi anzonin hea chun general practitioner panmunin na atongin hi chwa na to na chun Dr. Shipman hin patient ho chu pethidin damdoi kiti hi prescribe anabolzin hechilo hi na thu ol na dinga kimanga ahin I ha ne a ahile ki edik thei kin a khamna thei a ki mangdo ki the hi Dr. Shipman ama ta jong hi hechilo hi edik ahin izong le asin hen asa sign a patient ho chu anapizin hi a patient ho jong chun hechilo chu pha anasa hle ji uchun aman jong kabol kha hle nai tin anaki tai hle kin hi ahin la thil si chu akisel thei di pun athil bol ho chu head do in ahung umin chipha chun atona hospital administration hon atona akun anga sa tawen hi chukeu chu hiloin a medical license jong cancel ding din mun in aum tan ahin la Dr. Shipman chun 400 pound fine anapi in anakile hlat do in
rehabilitation center in ana ta na hi cho kon hung po do zo 1979 kum in haidi khopia ahung lut panin ya jong chun general practitioner panmun mama in doni brook medical center na anatong kinin hi chi phat sunga hin jong alo edik jong a haidi ipun patient atte lang akum tam ta ho atha jong angadi pun hi 1993 kuma haidi khopia ama mong clinic ahin ki hona mi he theita doctor ahung hi akonin amitha hi ha ta in ahung khang kinin hi kum phawek chu hi ti chun ahung che to pe in koiman imacha ginmona jong ananei pun hi ahin la ama sa pending in 1998 kumin doctor shipment clinic to kimai to a brook surgery kiti muna natong Dr. Linda Reynolds hin doctor shipment patient ho chunga thina hlung ho hi normal sanga atam chu ahin hedo ta na hi Dr. Linda in report abol na akona mu thei cho ahile achi sal hathum sunga hin doctor shipment patient ho hi mi som lagum in thina to in ahin la brook surgery in doctor shipment sang in patient ale thuma tamzo akine in hizong le achi sa lathum sungin patient som lali bo in thina atoi anati na hi Dr. Linda na sei be na achun alhang pia mi him chu angai na dola athi le alup na mun ham ahi lo le alup munin athiji in ahin la doctor shipment patient ho hi chair chunga ataw na athi den atamin hichi angai na dol thidan to akitu poi ati na hi hichi report dung chui chun kholgil na achi thlain ahin la police ho akon sa hiding ima amu do lo jeun hichi kholchil na chu thakhat ka in akikha ki ta na hi doctor shipment patient ho chu athi tingule ama sata in a death certificate chunga chu athi na aji to zaw tha a sui akai ji a chu bana chu signature ani na pen chu doctor shipment aloi ho ahi lo le ama gin mo na nei lo hel mi khat ana kai sa ji a hi hitia chu di lo ta death certificate chu asim pi ji a koiman gingmo lo hila ho vuido ding dan hal ha ding ham aso pite athi op theiding wa api do pai ji a hi phat hong chi che in doctor shipment phat jong ahung hlung a hitan tin doctor shipment last victim chu Kathleen Grandi kum somgi lakhana upa ahin ama hi Heidi town sunga former mayor jong ahin hi ama hi ain maya thiden ahin Kathleen thi masanga amu nu kha pen le athi zowa a death certificate a athi na ji overdose hi ti a he tu sa na sui kai jong doctor shipment mama hi Kathleen hin athi zo ting ama dei banga boldo ding adei ho lekha asunin anada thlai na hi hichu achanu Angela hin agamudo in hiya chun anei ago ada hla zo se hi doctor shipment changding a hi ti kisun amudo pha chun ginmo na khan a hin nei ta na hi doctor shipment hi Kathleen insung to anakinai le jing jong le achanu Angela lawyer nu wang chu alunggel a thlai thei pun thildi lo khat wang au me ti chu a hedo thei na hi Angela anu hin inmun ni anei hin lekha achu khat se akisu chu mi khan hin inmun ani na pa umlam helowa aji thu hite din ata san hi eji chun Angela chu police station achin doctor shipment case chu agatha hondo kinin hi Kathleen thilung chu test abolwin ata sa a dimorphine ti chu heroin lo mu do in aumin hi doctor shipment chu thilum dan do na anei win a hi le Kathleen chu heroin addict ahin medical record history computer azong akisefi atin hi hilaya abui khat cha hile doctor shipment hin computer hi anaman na nai cha a hi na lai ji chun thilki ji lun ho khu computer in automatic a date ho zo si a save ji hi ti khu an he do lo hi heti chun computer record chu holna a hin nei ta wen a hi le hichi overdose a hi na record au mi ati chu Kathleen thi zo nunga anaji lut a hi a hin he do ta wen hi hichi evidence se chu thling asa zo povin ahile police ho chun doctor shipment typewriter a thuchang di lo to Kathleen lekha sut a thuchang ki ji di lo chu akitu dan jong ahin hol do be kin un hi 1998 kumin Dr. Harold Shipment chu manin aumtan hichi thu ahong ki than chun midang ho jong chu ahong pau do un ama ho su pi ho jong hitia chu anatha hiding anagin modano ahin sei do win hi police ho chun aban hulbena anayun Dr. Shipment betkol na noya anathi midang somlanga ho chungchang anahul nawa amudo uchu hile athi dan ho akibang su kein heroin mangcha overdose a anathingen ahin hizongle aman a death certificate wa chu di lo ta sa hi signature kai a athi naw aji chu ate thi hi ti ho a anasut a hi
1975 kumakun akimat kumchan ahi doctor sip men hin patient zani le som legin hi anatha hitadanin ata asanan hi hiji chun kunin ahin khuwa sungkul tang dingin thu anatan khumtan hi hizong le 2004 kumin doctor sip men chu sungkul omna sunga amala ma aniki khaili tan hi athi zo nung chun sungkula aumpi ho mi khatin aseidan chu doctor sip men hin mi zani la abe atha heloin agom gom ami zanga legit anatha manahi tin asei do e atin hi doctor simen mi thana aji hi tu chan he chin ahinai pun mi abang chon alung ki su lo hi ativin abang chon sumle pai adei wal je hi ativin abang ki chun anu athia kun alung hi thlingthei talo hi ativin hi doctor simen nu hi cancer patient ahin na thulel ol na dinga morphine low heroin hi anapi ju hi hiji achu doctor simen hi thangtoma ama patient hojong anu thi banga athi sa anom hiding hi ativin hi e ho gela ipiji hin temti comment section a hin sei theu hi tuna ding hin chandre tain na bon chawin stay safe and stay blessed.